Kureba umurungi witu wa Ankole Media niwe nubanyita Beazine ZDG Celeb Mwebare ninkora mukiza kimwe kandi ngukunda munonga webare kuri Ankole Media TV webare kusubscribinga webare gumana followinga webare gumana tukagera buri kimwe cyose kiturumo kandi whenever you see me of course nimbanye ne star nimbanye ne Celeb kandi rizampinyira akojuka bunji share my see wankai watch out chief. Hey. All right. Eric King. Chairman. Eric King mbira. Sawa. Urubutereva Ankole Media TV ramusya abahagizi bawe ramusya banywani bawe. Ankole mwera n'abaramusya abaganda n'abaramusya mwasibo kurungi amazina bita Eric King of course nanye nashimirwa kuba TV iteje nyamurungi eri kutwara amakuru agagitaga burijo muri je no buteka. Yeah. Of course abakutureba tubasimira kimwe kandi nyene Eric King. Eric King nibigenda bita. Nibyambora mpora of course. Mpora. Eric King odyo mweshongozi. Music nitambure. Music nitambura mpora kose buri kimwe kuko kubimera. Mutandika mpora kana kakura mate tukakanuka hamuhogo. Tukumbugana ko muhanda ari kuzayishomera zirwe nyuma. Ninga kwiseke sani y'ikomando. Uri kunde chikomando ni Asumani manye. Tokasa kuvugana n'umwana ziro nyumwazi. Ari abiko ku katreve yindo hosofa. Njati ntache kurya bitakuri. Namugo ninjeza homporeza. Nyo bushera. Bushera mamate. Ningitegereza. So Eric King ari kutureba naenda kumanya music iwe music ukajita hamota. Music briefly your biography. My biography amazina manyita ni Musima Elias. My original name is Arusinjiro Mbare Bukanga. Musijero kuzara abana barunjo koko bachereba so nkijambara of course katanka 2016 nayishungura and I'm still singing. Yeah. So Eric King wajangwe sinjiro niyo kuzara abana barunjo kitwe tukahurire untungamo ntungamo nene manya ibirungi ni bibiri bindi anyway okwekaturge ibirungi ni bindi itutija kugamba ndongo Eric King ojuta hoto mu ndongo naturally ndi mushaga manyoti ngakugira ngo nobona ndi mushaga nkanta kwesho church choir yabana Yesu nakunda abatumbushine cyo bahora bakujye yiburyo mwaka cyeshongoreto so akonka harabakishongora bataragumize muri music rero shanga ati basigari abandi nasokushanga n'imirimo ndije bakora mwe ko watishongora kore MC hati tukireba nkaceshongora kandi yo mu ndongo nanye mu ndongo konka harabari akamera go music no muri musician arasumana ari akamera na wakaceshongora so nchimanisa harabagumizemo so na music officially kujotire middle unit business ya music 2016 yeah 2016 ranechesho muri nyanji ya Ankole it was your first song how was it going mama chesho ngorecho kashikora nisho chesho ngandi Celeb ayo abo patugotari ho shino harana star baja hataro Eric King ejupate tiya nyanji ya Ankole chikanti tambura enyanji ya Ankole kani wohereza mtima gwanjamani niwe muhumuriza wanje ampumuza mtima nebitekateko mbwine nakwata tinchenda kurekura eji nyanji yanje wewe obitesh chicho shongoro chikora eshongoro echo kachikora umsiriyo mbagita New Tune Studio ekeri mu murimba na hatero niyo mushamba mwita Edwin Shit aza producer kuze mwita Kicho no manya ni manya one of the legends ati kuwabe no shoma iho sente zice shongoro kaziyo isho mukaka naenda kugaba kabangiriza ka pocket money kuko ira nimwe mwa muhindura fees structure kana herize kushoma shoma nkashomesa ana herize kushoma nkashomesa akasenta kwa bampaye chebiri afune chitara kusinke chinte cyo kunda cyono yotereka nkora kishonguru kandi akaharika nakamara bura nakishongana kakuba kamana kungatu gotine
muno bite 2016 ndeba enkumira binebiri tubyo myaka odyo mu music yahayambara na Uganda yo wasibye shongoro bingi so far video shongoro na audios video nkitano kozire haza visual videos okozire 13 videos itano bokozire bro ni umati byangu abaryo mu ndongane bamaye kumanza mbyeje byeshongoro 10 pause Beazine ZDJ Celeb wambara abantu bona nubachumanye so konka tutakajiro ko mnonga King na ninkubuza wasibye shongoro 13 mu myaka mushanju video zitano ane byeshongoro cyo byo kuja ngo ece bikantambuza ho mayiro and up to how far byantambuza ho mayiro ari byeshongoro ni nkamu 5 kabanza kukoraho cover ya race yamba bagenzi bawe toka manya ya ejo cover tera abantu bataka kwebuza umuntu ari kubanza kwishongora cy'ishongoro nk'iki kibonire kiti ya bataka kwebuza umubyo rwanjye ubona nakwasaka ishongoro kasumana kakunda afaunda inzire nindonda nakukaza ubu tutakajire hari mnonga wakwiro rusabwa gukoresha shongoro cyaro igino kama wasi Roigi akaja is a colleague, is a person like me. Nkamugambira ko situation kanchina kiti mpamvu so namugambira kuko ndikuza no mugambira nyongana mukamugambira na health kuchiko nkamusindikira audio ya WhatsApp yaburamye ja na inambuza is it okay naturally correct it's okay you are free to use the song in any way he was free taradizire ngumwana begayita inembwa yo na gayi so yakutereraho pass yande kapasi yaraba ku katimba du saje shongoro cha yamba ukakora cover yacu konkari cyatambuire muno parukundo kabeni kubisi echawiwe mparukundo ahasigara tutumbire ebigambo by'abantu tahurukiza echawigambe byo kwenda ndete echawiwe mparukundo ahasigara tutumbire ya actually cece shongoro kikakora mnongo mje shongoro bya according to me chaza countdown za radio stations so cece shongoro ukachahandike chimweni NKORE kutera instruments za studio so cece shongoro chamba rukundo kachikora mu studio sure tune no yakoze cece shongoro tutakufutire chikabe nkukumbise so King niwe twine NKORE Media TV nimbasemera kimwe abakutureba big ups my brother tutuweze wa banks collection wakuchera kunjweka webare mnonga of savage my official producer ningashi akona tupatira kamera ya NKORE Media MC Mashweko Celeb kabaka Donizentu wa ningashi chakabare nabandi bona bikora nabo demuswago chairman RC2 RC wanu wanese kuna endubwa honarebo wa honarebo mushaka wine bamunsa hariya kashati tuturu ati wanda mbakumwiba bagumana honarebo kare anyway King katugaruka cha tureta ndongo iwe obwirubu wa maromo mu industry myaka mushanju nimpamya ukashanga industry yitu ya Western Uganda ne kitengenene hari wihagiremo umujijigwa ba Roigi Gion migato ngurumuni kukwata tikwe how do you see our industry? We are growing. We have antecho batakatandikire kwikiriza no kumanya ngo haroho imijiji miteize namane kusingegera byo tubakacamanya actually these people should not see ito turubabi kusinga babatinya batatutina kuko batugendeho mpora narajango babatinya babaze hari yes batatuza hari
bije muri bije bakuma no mama kuzarugero ni barahereza cyangwa wagwa kana kufa so itutuza. What do you think that should be done kugira ngo industry yite competing na neya sense bakuru bita abo babatimitema bacemeye kuba no batereza platforms so strong kugira ngo tanke competing n'abantu bakuriya ako batayibaka force bacu competing n'abari bakire so modernity ni gumanire TV ni tekateka for example haguruka yonka ka rage akajata ya stage akajata bana mu hari yo mwishongozi ndetse ari yo mwana mutuma mu cha LT atereka bore kicara tunanye kirebere na kintu kuko sana tumakubuza ubwo mwana noho yagamba naza stage nkabora kici cyakari mbatanka kugira uyu mwana n'umwana onka no tekateka ngo tubaka tushire cinte cyo they don't want to give us platforms batekateka ngo bagitse muri ndukura abaho tubase but still kumugato bwago yobwawe no burya onka iwo no ngo abwenshi batakukoreje kugira ngo hate baba abashitereho at least abatire step batakutekateka ngo katukuza abana bate platform na ka stage at least have already moved somewhere ndenti rekanyete yombo no gumwana na nimbasha bamwikirize ibintu ni Beazine ibintu tekateka cyo kubanza babasa ko babinituma nibabasa kuba akaja yankwata kubi babasa ko babinituma ushange nagira tugumwana yara kana nasha kundetereche echa kabere cy'intekateka abantu abo babasa kuba bine mind yo kugira ngo nari tugumwana yakamuteka stage insine kundeba kuri ninga management yanjye ne kundeba ningo shanga nabo barabiro mu rugendo rukumire nabo kuzaka funizine rega ine na platform yes kuzaka platform nawe yayine nka ushangana wake akarwana munonga bambi naenda ngo niyo banzora bemu konkati uko no mango karabamu wakuze kandi bukabugumere kandi mu kirengo bingumire abatata kunyanga so no babanguhize maze so erikinge nyenda aho yenyine related to that nyenda kuburize bwekibuze wese imyaka mushanjo mu industry haruho mwana oyine myaka kesha tuninge ibiri owa kwatire ashinko bose tinde mwana yampikira kanjira ati nyendo buyana eco nicyo konkanya binakire ba stan bingi nakira byo mutgaye no rebo kanyi tirindamu konga tinda mu kine yampikira kanjira ati rebo konga cyubuji umuntu yanshabire cyashongoro ngo nkimuhandikire nabana nkaba nabahire and they are so far doing better really yeah free tinyine buzi so kan tu foto kasugara ho atine kiro all right after NKORE Media tutine elkin kan turmun tuyiro kwendera iwe gyokwe orusereku oyine business ijorange nito insimara cyumwabane products aba urban electronical Oscar uri wa mani we bare kunda NKORE Media we bare munonga anti mimi Miriam wa Fresh Rosania we bare munonga kunda NKORE Media na no kutwagera kandi na nabandi bona baryokwe abakwenda kusupportinga na no gukora nitwe ijaturange business nibo I reach millions of people every day then chindi abeshunguza bari bring your music tubayambe tubapromoting tubakore buchimo you want anything related to YouTube ebikwate na internet we are the masters social media we are the masters blogging marketing and promotion nito abibine kushikira NKORE Media TV Super Promotions NKORE Comedy Limited Grand Sports Entertainment Super Graphics na nebindi nke Eric King na nishabatu bino kwendera kuba NKORE Media ne yaje uhora huro wabera wafuna time tukijyo garuke tuganiremo na nabantu babo iwe no joti abagize bawe bakusubire muti cyo kubanza mushubire mu beta music tinkwenda wari ibyeshongoro birungi ibyeshongoro biri so educative ibyeshongoro biri ku entertaininga we are in music to make fun sometimes not business always jangu ndachikanye ndasente wori cyari wanje it's okay kasalo boine pate ujire tukonkaka na nindango uje bashimeza abantu banje fine tuza kuganira utafayo I'm free ndije fine tinyine buzobanya NKORE no kibazo kinaka utwinire yo plan ya kakasho ya desembe biraro na mukaga hariyo mutawuni yitaho mu cyaro cyo wita
lot of people will be bakuba baruho nikubarenda n'abeshongozi bamani munonga barije kuba banshengekereza no tegeka kasho yeni infumba mpora ibirabyo na mukaga December nachi tekaho officially hati uwagamba be mu cyuma lanchi na mutama ndugumani so kiyo mu negotiations n'abeshongozi abandi yeni ndamuza nabone ngo kundanganire nawe bija ko yerundanda yotwena bebo kutwachakana so abo kubasa kuba babisinjiro bari Kampala bari mbara mu gisinji birabyo na mukaga so bati cyarumba cyituma burembo akucyari ni town zafutera kaseta ko gukora kaseka tutandukana na bitano paka 2005 alright nanishaba Eric King abakwendo tugambira ibara kushange music yawe tudishanga mutaka jire hare ekesho muro cyanje siyamba cyetani kunda waza YouTube nshora abanze gukorera then twagari yecho ni shows ati ni shows ekesho muna video tinchenda kumani ndikura na shows ekesho muro kijena video na shows ekesho kijena video so one onyenda kama zina WhatsApp number no WhatsApp number na question zitajitera it is 07764 77938 wajihura zero mushanju mukaga nina mushanju na mushanju mwenda ishatu nane za YouTube searching Ail King EIL then King oja kubona ku subscribe yazo tafa kureba cyo then na Facebook Ail King full stop aho Ail King na full stop account ejendijo no kureba heavy tax chengu kejoti yanje bakajihacking abagita muri science so Ail King no go waho baza Twitter ariyo akojo karungi with the blue purple purple heart waho misho then ha Twitter atitan banye Twitter Instagram banye tade Ankole local boy kunyo byinshi kokana wateka wa Ail King ni nyijo tafari Twitter Instagram yo hando yanje ya Twitter Instagram Ankole local so nibye we bari munongo wanaturera NKORE Media and Beazine ZDJ Celeb Wambara. We are the leading online TV in Western Uganda and Uganda at large. In fact, tubaretera content yone ya yo mu Uganda tubasyaho ahori omurimi orunyakitara twamara makajungu kace munonga kugira ngo naba batayi bitu ningasha abanyabuzare bitu babarosha batwurisize abaciga bakwera mutare titi kuja baturisha nco tutera makazungu kace otherwise mwe bari kutura twakora wa legendary musyo kandi ebindi byo namuza kubireba nko kutura umuntu tubasyaho na nabande bona bagiye kwintuza kwento babaretero wo kwenda we na mutu mu comments eza wanora video jita mu comment utindetero yo mukorete o ari camera of savage we sign out for today mukamana